salapo lya kutila kabiyeni atemwa go mu Chingerezi. Yesu Kristo asoselisiwe nga komandi ng'ekipope mule nsuminisha okutila ishiwe lya kipope atemwa komandi nga kwaliwo ekintu kimwe kyayisirikwa pali komandi kyakutila ili omuntu aba commanded eli obamupela ekipope kyakwata ensangu ishakusalapo ukutita atemwa okukana akita ifyo bamwebera atemwa mu mashuwa yayisanga komandi yabafe okutila ifyo bakweba okutita yakutita kanshinyerili neshiwu Yesu Kristo asoseli lyakutila kabiyeni asoselenga komandi asoselenga ekipope ikireteriwa okutila abasambita bakwete amaka n'ensambu ishakusalapo ukuya nangu kukana ya panju go atemwa kabiyeni sikulu asoselishiwe nga komandi ichakutila na basambita bakwete na maka ya kwipusha ukutila mikwisa tuleya busheku tituwaya na mchetu tuye panju shani Yesu Kristo asoselishiwe nga komandi atemwa kipope go kabiyeni abasambita bafuile bayipusha abasambita bafuile bashinga yo panju ishiwilishile nga komandi ekyo kilepiriwe okutila umwalola mulimo wakupanga abasambi te mulimo wakusalapo umwalola mulimo wakuya mukupanga abasambi te mulimo wakusalapo ukuya atemwe kukanaya pantu kuya mukulenga abasambi ni komandi taule fwaya nangule fwaya ufuile waya mukulenga abasambi ishile fwaya nangunde fwaya ufuile fyenaya mukulenga abasambi ichilepiriwe okuta okukanaya mukulenga abasambi misula kuchipope atemwa kuli komandi iyago indu Yesu Kristo asosele kubasambi bakwe ishibulimo lino ishikulu Yesu Kristo alesosa kuli bayikwe nga abasambi pali ino nshita alela ndati go kabiyeni ichilepiriwe okutila imwe na ine tatukwete ensambu ishakusalapo okuya atemwa kukanaya because ukuya mukulenga abasambi it's a command go kabiyeni moneni nala mpele chako mwenako nino bakafundisha mwalibeli abana mukubutuka olubiro atemwa mukutinfyanya kwa kubutuka olubiro ekyo tuyinza okukiyama athletics ebyo nomba mwabula omwana mwamubika palayini apali n'abanankwe bantu alakinfyanya nabena tulamone fichitika bali abakabutuka walubiro balatantama pamulongo ili abatantama ebyo nomba babepusha okutila bayipekanye ili abayipekanya balabebeshiwija go on your marks get ready go ebyo nomba abanankwe baya ebyo nomba uli omwana ena nashala pamulayini nafukama alelo shafya banankwe oko baleya kuti mwatontonkanya shani pale ulya mwana uwashala pamulongo ulya elyo alelo banankwe nabatendeka okubutuka nabaya kwena kuti mwatontonkanya okutira kwena kwabecha bipa ikyakitika mu matontonkanyo ya mwana ulya bimbi alwala fye bimbi apena fye bimbi pale fye akitika icyo kishingamire egere ensansa ndefo okunyiba okutira nifyo fina na shikulu Yesu Kristo efya tumona ushe fintu njipyalo bana muri ifwe filya fina fyo kafundisha ainga mono okutira mukatika mwana mulya mwabe fintu pyalo bana ekyalenga okutira afiro okuya n'abanankwe elya banankwe n'abatendeka kali okutuka kafundisha kutya mono okutya umwana mwabe fintu pyalo bana na lesefya tumona pantu alira ndesu byago elyo bambitu alishala fye pamulongo kwati ni omwana olelo shafye abananko oko baleya balebutuka ndefu yaba konfokusa eko bali na ilego abantu abaleya mukubile nsoma abale konkeri funde abalebele chichipope chakuya mukubile nsoma busheyimwe muleya nango mulingo omwana uli olelele shafye abanankwe oko balebutuka baleya nishikuli tinjifirugene muri bayini kabiri iyo misula kwifunde lya kabiyeni nga kyakutira mwafiro okutola po lutampulo lwakuya mukubile nsoma kilepiro okutira muri bamisula kwifunde lya kabiyeni
chishindeko selesha imwe bakomfasha kutira aleni tubere lifunde Yesu alidande okuchaka byeni natule yabonse mukobera imbilansoma teicho chipope cheke chiri mukati kamashiwaya lero muri nalindishwero ndekabiro kutira tulekeshepo ilya muleba batisha mu verse 20 emulilishwe muleba batisha ibeshimwe naliena ni command chipope kwa kimifia sinepe Yesu alandi okuchita go na papene alandi okuchita muleba batisha. It's a command ale konkomesha ale pele chinge chipope chakwe bati ilyo abantu balengo kuba basambi ichifuye kukonka pomwe batemwikwa kuba batisha kabiri na bena tabafunye okusalapo ukubatishiwa nangukana batishiwa pantu nokubatishiwa kuine Yesu Kristo alandile lishiwinga ichipope muleba batisha ichilepiro okuchata bafunye okusalapo ukusomina okubatishiwa nangukukana okutashani okubatishiwa pantu kukana okubatishiwa na kwena nisula kwifundira temwa kuchipope cha muleba batisha Yesu Kristo alandile okutira nga basumina muleba batisha nga basumina okubatishiwa muleba batisha alandile okwebati muleba batisha ichilepiro okutira it's a command tabafunye okusalapo okubatishiwa atemwa okukana batishiwa chikulwa lela ndo okwebati ilyo mwalenga basambi mwabirembira nsoma na basambi bakwate okupokerera embira nsoma ikifujo okukonkapo kubatishiwa bafirefye okubatishiwa ilyo basomina ilyo bapokerera embira nsoma tifuire okukonkapo kubatishiwa tanshinde koselesha abasambi abo abashira batishiwa nerero nanguline balipokerera Yesu Kristo ngomukusushi wabo lero balefuwe okulolela lero balela ndokwe bati awe nshila akula awe nshila alingo okubatishiwa mwe batemwe kwandefu kunyiba nakabiri kutira olubatisho tepusukilo ipusukilo kupokerera Yesu Kristo ngomukusushi obe nshele wapusuka ti kupusuka pano mwaya kubatishiwa iyo ipusukilo talisilo kutira mukubatishiwa ipusukilo lisilo kutira mukupokerera Yesu Kristo ngomukusushi lero chatulera ndachakutira shikuru Yesu Kristo ali mwenye okutira olubatisho chikankala kabiri echo asosere na pamulandu wa lubatisho mu musango wa chipope ichilepiro kutira takufire kwabo muntu ufuire okukana okubatishiwa lifunde chipope musambi onse alingire fye okubatishiwa kulingana n'okulanda kwa shikuru Yesu Kristo bakonfwa yapopeka kulishu na limbi Yesu Kristo iyo alandile nge chipope kabiri ilishu lya chitatero ndeka dokuchatole shebo Yesu Kristo talandile shokutira kabiyeni kabiri Yesu Kristo talandile shokutira muleba batisha lelo Yesu Kristo alandile na limbi shiwe musango wa chipope atemwa musango wa komandi nishiwe lya kutira muleba sambili okubaka yonse ifyo na mwelele uyu nomba mulimo wa discipleship ili omuntu atetekera ishikuru Yesu Kristo ngomukusushi wakwe alengo musambi kabiri abatishiwa bakomfwete fujo kukonka ponomba noyo musambi nombo kutwalira ukusambirire chebo chakwalesa musambi nombo kutwalira ukukanshiwa ukulishiwa muchebo chakwalesa kabiri ifwe nga ba multiply tulafundisha inshile isoma iyo imwe na ine bakomfuire ukuberengera mu kipingo chakwalesa ifwe nga basambi kufira shetu akira pakulishiwe chebo kabiri tuwaya nomba pakulisha fwebe nechebo so twalikwata ne inshile yo tufunda iyo abasambi bafuye okubombya mukwirira bene mukwirisha bene chebo chakwalesa ne inishla ya DBS and Discovery Bible Study. Discovery Bible Study yali kwate futirwa fitata. Ndafintu mwe basambira twasambira shenye na kuri bonsa bashira sambira pali inshika mukwai muri fya abantu ngo kutwipusha kwisambira shenye isoma iya kusambira mwechebo chakwalesa ate mwe yakuberengera mwechebo chakwalesa iya kuirishisha mwechebo chakwalesa mwebene tamule kabiro kulolela ba pastor tamule fu kulolela ba yoda okesemilisha ichebo pasande yo pantu kuti mwafu akonsala ya chebo nga chakutira muleri yafye chebo bushikubumwo mumulungu pasande fye
ekyo kifuye okuba namushi kushonse mukatika mulungu mufuiremu asanga nchite yako ibishamwe bene chebo kyakwalesa kandi twalikwate enchila eyo tufunda abasambi iyo banga bonke okwibishamwe bene chebo kyakwalesa muri abantu ngoku twifusha okwisa misambi bisha ndisila pamulandi wako tutata ikaramba yako ya mkatika ile sambi lecho ndera ndapo chakutira chikubya Kristo nakabiri asosere ilishiwi umusango wa sipopo ilyo umusambi asumina Yesu Kristo ng'omukishi wakwe n'okumupokerera abatishiwa ikifuyo kukonka konomba kusambirira ikyebo kyakwalesa epo tukoseresha abasambi okutira iyo mwalenga okuba abasambi kamufuyo okwikala feeyo mwalinga nomba okuba abakosa okuba abacyankwa iyo muri mweka na Bible yandi okutira alishuka omuntu mu Malombo chapter 1 verse 1 alishuka omuntu ushengera mwana yapanyala bifi kali munshira shababe muteminya mapekala baponda tekalapo lelo mu malango yakwa Yehova ikiye prokta lelo mu kishebo kyakwalesa emwabo okubekwa kwakwe emwabo okucyankwa kwakwe nefiri mu malango yakwa Yehova ati afitontonkanya kwaka simana uweshiko tuleranda peshu ya kusambirisha imwenga abasambi pakita mwenga babasambi abafika po mwino bwino mwalingo kusenge nshito okulolesha mumeshu yakwalesa mwalingo kwate ekiraka kyafupa kikyakufulukisha ekyebo kyakwalesa bwati nifirie ensebula ifuluka impito kyamenshi ekyo naimwe mufuire okufuluka ekyebo kyakwalesa nga abasambi bakwashikulu Yesu Kristo umusambi ushifuluka ekyebo kyakwalesa ke musambi iyo umusambi wafikapo umusambi wakine nuyo ofuluka owakwatye ekiraka kyabulungami ikyakufulukisha ekyebo kyakwalesa ikyakufulukisha okusangwa kunchende ukulesangwa amashu yakwalesa ukulebirwa ekyebo kyakwalesa omusambi wakine yetumubya abasambi abapata ekyebo kyakwalesa nakalya ifyota fyampana ifuiremu ababasambi abatemwe ekyebo kyakwalesa abatemwe okusangwa ukulesangwa ekyebo kyakwalesa ibe enchende yenu tekeni muchite nchende eshikulesangwa ekyebo kyakwalesa ngenchende shakuchankirwako ngenchende mufuye okusangwako enchende shenu kundi ukulesangwa amashu yakwalesa bakonfwa nakilakabira okukira ngakoseleshanya muri aya mashu yandushukuru Yesu Kristo atishiba sakubalira kushukuru Yesu Kristo alangire ishuri lya kabiye ninge kipope twataracha pa kipope bitatu ikiaba mu mashuwi aya great commission na ikiaba mu mashuwi shukuru Yesu Kristo alangire kubasambi bakwe Mateo 28:19 eicho kabiyeni ni command muleba batisha ni command muleba sambisha ni command kanshi bonsenga abasambi bakwashukuru twalingo kubere ebipope ukana bere ebipope sino ukana afina kila emisura kumenso yakwa nani yakwalesa kukana ya mukubire mbiransuma nisura sana kumenso yakwalesa kukana okubatishiwa nisura sana kumenso yakwalesa kukana kwate ekiraka kyakyo kyakwalesa nokukabira okusambira ekyo kyakwalesa nisura kumenso yakwalesa mwiba abasambi bamisura lero mu byabasambi abakyumvira ukupitira mukuya mukubire embiransuma kusomina okubatishiwa ebyo n'okukwata ekiraka kyabulungami ekiraka kyakyebo kyakwalesa aya emashu nakiraka lokukira kingakoseleshanya muri ino nsi yakyebula lesa mpale bakompa mwishime lyakwa Yesu Kristo amen.